oni na svojoj koži osete i lepotu tog naučnog procesa. Samo na to, dakle, da li je percepcija, dakle, u široj populaciji danas nauke ispravna, neispravna, dakle, šta tu može zapravo da se učini? Dakle, deluje da često motiviše, osim ovih elementa koje smo malo čuli, često ljudi motiviše da krenu ka pseudonauci na stranu, što da li su razumeli da su propustili tu lekciju ili ne, nego da ih motiviše to što je zapravo negativna konotacija nauke u svetu. Dakle, da li to vaše mišljenje, dakle, da li škola ostavlja pozitivan ili negativan efekt? Sad zavisi od škole i od nastavnika. Dakle, neki nastavnici zaista uspevaju da probude i ljubav prema nauci, ali oni koji to ne uspevaju, naravno da posle u životu velikom broju dece ostaje slika o nauci, to je slika koju nose iz učionice. Ako im je to bilo dosadno, neinteresantno, ako je još bilo povezano sa nekim kažnjavanjem, ako imate nastavnika koji kaže Bog zna za 5, ja za 4, a učenik eventualno za 3, i to ako mi se dopadne, onda naravno posle toga vi stvarate i nosite kroz život sliku o toj nauci kao nečemu što, prema čemu imate negativno iskustvo, onda ste laka žrtva za raznorazne ljude koji imaju neke druge motive da šire pseudonauku. Hvala mnogo i o Bogu koji je štreber, znamo dobre prijateljice. Ovako, dakle, sad hoću da pomenem s vama jedan, da kažemo, nije lični, ali profesionalni događaj koji Marija Đurić, koleginica i ja ovde u ovoj sali, na ovoj sceni imali, a tiče se ravne zemlje, na ovoj ravnoj sceni. Dakle, pre 6 godina, možda je to jače, smo imali genijalnu ideju i pozvali, tada nas je organizacija Festivala nauke, koji je inače svakako pionir u promociji nauke u Srbiji, od koga je sve počelo, pa tako izvorno i program Tribina ovde u velikoj sali SKC. Oni su nas pozvali da zapravo budemo urednici programa koji se tada u vreme festivala odvijao i moram kažem, moja ne baš genijalna ideja je bila da pozovemo nekog od sjajnih predavača sa fizike ko bi došao na scenu i tvrdio da je Zemlja ravna ploča, provocirajući publiku da pokuša da dokaže suprotno. Upravo sa ovom idejom o kojoj je Aleksandar priča, dakle da angažujemo publiku na taj način. I moram kažem da, dakle, pozvali smo doktora Božidara Nikolića sa Fizičkog fakulteta, koji je stvarno uradio domaći, proučio više od 40 različitih dokaza. I jedna divna prilika, moram kažem da sam ja ostao potpuno zabezeknut, sat i 20 minuta ovde u ovoj sali mi je uspeo da odoli, dakle, vrlo inteligentna publika bila, uspeo da odoli i da održi, da dokazuje, dakle, da je Zemlja ravna ploča. Naravno, igrao se s logikom i matematikom svoje vreme. I onda, u finalu predavanja je za svaki od dokaza koji je izrečen dao objašnjenje gde je greška u dokazu. Dakle, objasnio je zašto, kako je u stvari prevario publiku na svim tim mestima. I svi su bili oduševljeni, sve to bilo lepo, festival se završio, to je jedan broj ljudi gledao, dakle, YouTube nije bio tako popularan u to doba, a onda se neko dosetio da taj film skine, odseče zadnji epilog i da ga emituje po raznim YouTube kanalima. Onda je novinska kuća koja se zove Kurir prenela deo tih snimaka i izašla se naslovom Poznati fizičar tvrdi da je Zemlja ravna ploča. Ako jedan od najdivnijih istraživača koji je u Beogradu, vjerojatno jedan najboljih predavača, je doživao to da svi tabloidi se zdržavaju i pišu o njemu kao čovek koji tvrdi da je Zemlja ravna ploča. Mi smo pokušali da učinimo, dakle, u saradnji sa Festivalom nauke, sam Bože da bi svi ostali da na neki način pokušamo da zaustavimo tu kampanju koja je stvarno grozna. On je išao i objašnjavao i bio bi gost večera sa nama, nego ima jedna važnija stvar njemu od njega lično je što je on, kako se to zove, odboru za organizaciju državnog takmičenja iz fizike i sedi sa đacima u Subotici večeras. I samo zato nije ovde, ali nekako, pošto vidim da ste shvatili priču Bože, svakako zaslužuje aplauz, tako izgled svega što je preživeo, što se desilo. Ali, zaista to uradio. Dakle, ja ću sad, pošto mi smo tad bili rekli, kad se to dogodilo, nikad više ravnu zemlju nećemo dovesti veliku salu sa KCA,
ali ipak smo tu. I sada je Stanislav tu sa nama da uradi ovu suprotnu stvar, da nam demistifikuje nekoliko poznatih dokaza ravne zemlje. Kada je već tu, ja mislim da je to divna prilika. Postoji ta čuvena Carpenterova lista od 100 dokaza. Ajmo da bar neko da ću da vratim samo zbog toga što si mi dao ovaj prvi deo da priču šta hoću. Šalim se. Pre toga samo bih, ako može, replika u jednoj rečenici. Znam da nije debatni klub, ali čisto da naglasim što su Vigor i profesor Baucov pričali. Sa čim se slažem, apsolutno. Stvar je sljedeća, dakle, sam Vigor je pomenuo skepsu 2 puta u 2 navrata. Prvi put je rekao da uvijek dobro da imamo neku skepsu, a drugi put je rekao da u nerazvijenim društvima ili kako već društvima koja su u krizi postoje, da je to pogodno tlo za stvaranje i opravdanih i neopravdanih sumnji. I profesor Baucov je rekao da prosto da je u principu neka pozitivna strana svega ovoga je ta što su ranije ljudi bespogovorno verovali naučnicima, ako se ne varam. Sad, dakle, ako se vratimo na one ranije pomenute 2 najbitnije teorije, recimo fizici, opšte relativnosti i kvantum mehaniku, one su prošle krvavi put do afirmacije, dakle, kroz sito i rešeto skepse, provere, neverice i argumentacije i kontraargumentacije. Ali to je jedan potpuno drugi nivo, dakle, imali ste, ne znam, više škola, kvantne mehanike i tako dalje. Dakle, da bi nešto bilo kontraargument, također mora da zadovolji neke kriterije, dakle, mora imati neko logičko utemeljenje. Ova skepsa o kojoj mi sad govorimo je ona druga, a to je, da kažemo, loša vrsta sumnje koja se javlja u nerazvijenim društvima. To je ona vrsta skepse koja predstavlja jedan segment sistemski podržane indoktrinacije. Dakle, nema veze sa ovom skepsom u smislu da vi sad sumnjate u neku teoriju. Jer sumnje u neku teoriju se javlja u principu najčešće onda kada ta teorija ne može da objasni nešto. Recimo, imali smo primer kretanja Ferihela, Merkurove putanje, koji nismo mogli da objasnimo Newtonovu gravitaciju. To je bilo pitanje da li postoji nova materija ili treba korigovati teoriju. Tu je trebalo korigovati teoriju na opštu relativnost. Sa druge strane, imali smo također primer Newtonova mehanika, Newtonova gravitacija ne funkcioniše, to je bilo kretanje urana. Mi smo tada još znali za Neptun. Tu je postalo novo telo koje je kasnije otkriveno. Dakle, to su stvari, dakle, argumentovanih dokaza i kontradokaza, koji imaju svoje logičko utemeljenje. Ova skepsa je nešto drugo. Samo sam to htio da dopunim. Još jedna stvar, kad kažete da prosto ranije su bespogovorno verovali naučnicima, pomak nije toliko pozitivan, jer sad bespogovorno veruju onima i koji nisu naučnici. To je problem. Samo sam to htio da dopunim, bez debate, mislim, ali slažem se sa vama. Što se tiče sad nekih dokaza, evo, na primjer, skoro sam, vidjeli su par ovih slikova sam pogledao na YouTube, gde su jedan dokaz, vjerojatno su vidjeli na nekoj poljani, na primjer, ili negdje van kad je oblačno, pa vam se sunce probija kroz oblake. Nijepo ne vidite sunce, ali vidite neke sunčeve zrake, tako koji padaju pod različitim uglovima na zemljino tlo. I sad, ako biste te zrake nastavili nazad, dobili biste neku konvergenciju, neko spajanje u nekoj tački i mogli biste zaključiti da je sunce tu tik iza oblaka. To je da nije toliko daleko koliko jeste i da je u principu, pošto sunčevi zraci paralelni, jer je ono jako daleko kako mi okruglaši, kako se rekao, globusani kažemo, sunce neki 150 miliona kilometara i u principu toliko je daleko da su njegovi zraci praktično paralelno dolaze na zemlju, međutim ako mi vidimo golim okom da oni padaju pod uglom, kako je to moguće? Jeste se pitali to nekad? Da li neko zna odgovor na ovo pitanje? Tako je, naravno da zna većina ljudi, 99%. Stvari u perspektivi, to je kao kad stojite na železničkoj stanici pa vidite paralelne šine i onda vam se čini prosto da su one tamo negde u beskonačnosti spajaju. Naravno, kad se ovi oblaci sklone, vidite da sunce nije zapravo tu gde biste mislili da treba da bude. Onda smo imali neki primer merenja zakrivljenosti, kako se zvao eksperiment u 19. veku. Jeste, da, na reci, da u principu kažemo, ok, znači, možemo da izmerimo, ako postavimo neki predmet, sve dalje od nas, da vidimo kako taj predmet nestaje i da izmerimo zapravo koliko je zakrivljeno zemlje. Onda se desilo to da zapravo predmet nije, po znacima navoda, potonio za horizonta na nekoj udaljenosti. Stvar u tome je zapravo što imamo astronomsku refrakciju. Tako da vi nekad možete da vidite delove broda čak i kad on nije skroz. Čak i zapravo kad potone skroz iza horizonta, kad više ne mislite treba da ga vidite, vi ga vidite. Ili, na primjer, sunce,
kad ono zađe za horizonta, vi dalje vidite neke delove sunca, to je zbog astronomske refrakcije, odnosno takvog načina prelavanja svetlosti, da mi vidimo još uvek lik iznad horizonta, ali to traje još nekoliko trenutaka, pa onda više ne vidimo ni taj lik. Koji još možemo neki primer? Pa ima obilje tih argumenta koji se naravno, magnetno polje. Magnetno polje, mislim, ne znam šta je to argument za ravnozemlje, to mi je potpuno... Kako magnetna igla ima dva pola, pa onda zapravo ide na stanovište onog, dakle, da oblik magnetnog polja Zemlje nije onakav kakav jeste, jer ne bi bilo moguće. Ne znam da li se čak... Taj argument, mislim, iskreno rečeno, ja se sam bavio tim argumentima. Iz prostog razloga što, znači, koji god argument bio za ravnu zemlju, automatski znate da je pogrešan. I onda, tu za magnetnu iglu stvarno ne znam šta je argument u korist ravne zemlje, ali ja mogu reći da je pogrešan. Dobro, zamislim... Evo, na primjer... Ali da kaže se Vjenko Turajlic, da bi onda... Kako bi reagovao? Da ga kaže bilo ko. Zato što, evo, na primjer, ako neko dođe i kaže da je otkrio neku planetu u nekom vansolarnom sistemu i da je ta planeta oblik, da je recimo ima masu Zemlje i da je oblika kocke. Ja automatski, znači kogod to je rekao na svetu, ne moram uopšte da vidim ko je rekao to. Ne moram da vidim uopšte sliku te planete, ja znam da to nije moguće. Jer imate teoriju koja vam kaže da je to nemoguće i koja je proverena 1000 puta. O tome se radi. Hajde nam objasniti zašto. Zato što, evo... Mislim, znam, nije tako veliki problem, prepoznajem. Samo što je konkretno pitanje, šta zašto? Zašto ne može da bude kocka? Zašto ne može da bude kocka, hajde čujem? Zato što te mase, to sam mislim rekao u ovoj emisiji u kojoj sam bio, prosto njihova najstabilnija konfiguracija jeste sfera. Gravitacija od tijela tolike mase prosto pravi sferne oblike. I to možete da vidite, znači ne samo na Zemlji, golim okom, što je koleginica sa Instituta za fiziku i rekla, možete, znači, ako uzmete teleskop, bilo koji objekt u sunčevom sistemu koji je planeta, na primjer Jupiter, Saturn, Mars i oblika sfere. Neka manja tela koja imaju manju masu mogu da imaju nepravilne oblike, jer prosto nemaju dovoljnu masu da gravitacija oblikuje u oblik sfere. Imali ste primjer, na primjer, pa čak i, jel tako, Sunce, kad gledamo ono isto sfera. U principu su sfere, da kažem, svaki masivniji objekat zauzima konfiguraciju sfere, jer je to najstabilnija konfiguracija, jer teži minimum potencijalne energije i tako dalje. Sad to možda nije ovako laički, ali sa pojmom energije se srećemo da kažem, osnovnoj i srednjoj školi, tako da u principu možemo da naslutimo kako će biti telo slične mase ako ga otkrijemo, a nismo, da kažem, videli. Drugim rečima, kada bi vidio nebesko telo u obliku kocke, to je bilo gore da vidiš vampira. U principu da. E sad, mi smo našli jedan video koji je zapravo na neki način pomalo kao da trenutak kada su ravnozemljaši videli vampira. Dakle, čuvena mreža Netflix je snimila dokumentarac, vrlo popularan, Behind the Curve, koji zapravo se bavi ovim fenomenom o kojem pričamo večeras i sada ćemo vidjeti deo trailera za taj dokumentarac, ali i jedan segment kada zapravo je pružena prilika i data oprema ljudima koji zagovaraju da je Zemlja ravna ploča, da izvedu eksperiment kojim bi dokazali pred kamerom da je Zemlja ravna ploča, ali nešto im nije uspeo eksperiment. Hajde pogledamo to. Excuse me, anyone ever told you the Earth is flat? The number who think the world is flat is growing. Thousands, if not millions of people. I can't believe I'm talking about this. There are millions of flat earthers. If you look on Google Trends, it's like a spike. There's flat earth dating sites. We've got songs. Flat Earth puddle on my bezel. The sky is the limit. Probably literally. Ah, I see what you did there. Why is it expanding? If you get online, you'll see so-called evidence that seems scientific, and you go, maybe they're onto something there. They find this audience. They obtain them as gospel. Now we're doing an international conference. I can't believe all this is really happening. At a conference, we want to prove there's no curvature. And if we can do that, it's game over. We're going to be doing an experiment shooting a laser 3.88 miles. Paul's always in the whole glass half full, and I'll say the glass is probably controlled by some sort of sinister force. We have a backup experiment. You're seeing through this hole, through the next hole, and seeing the light at the backboard, right 17 feet off the water. The Earth is flat.
If he's holding it up to 23 feet high and we're seeing the light, well, that's because it's curved. So I should only be able to see it when it's at 17 feet. Okay, go ahead and throw it down there, Enrique. You're going to hold the light there. Enrique, how high is your light? 17 feet. I mean, we don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Interesantno. Ako možemo da dobijemo mi svetlo u sali, večeras, prvo da se vidimo, ovo je stvarno sve dobro. Izvolite. Čujemo se. Ok, ali ovo je zapravo bio dobar primjer da su oni htjeli da pokažu nešto eksperimentalno. Dakle, oni su rekli, ok, ajde da proverimo, mi vjerujemo to, ajde da proverimo. Tako da nisu indoktrinisano rekli, ma ne, ravna je, nego upustili su se u izraživanje. To je dobar pomak. Imam utisak da razviješ se protiv zemljaša, da je to pozitivno. Samo sekundu, nemam ništa protiv zemljaša. Dakle, samo pitanje je koliko će biti medijski zastupljeni, to je to. Da li će im se davati taj tretman koji im se daje, samo toliko. Hoću samo da dodam nekakve lepih stvari, dakle da ne bude da smo dakle večeras, uz ovaj događaj gde je ovako puna sala, ja sam to fasciniran, se istovremeno u Kovačevom narodnom univerzitetu održavao, dakle da ste u ovom trenutku gotovo, jedan naučno-popularni događaj koji je naš prijatelj Srđe Janković i Solaris, koji vodi Solaris emisiju i imunolog, držao evoluciji, istovremeno profesorka Bilja Stojković u naučnom klubu Centra za promociju nauke večeras je držala jedno popularno predavanje. Dakle, živimo u Beogradu u martu 2019. kada imamo 3 naučno-popularna događaja i svi su poprilično popunjeni. Zašto ovo pominjem? Pominjem zato što zapravo u poslednje vreme se prosto pojavila jedna potpuno nova scena gde imamo obilje novih blogova, novih sajtova, Facebook grupa, da pomenem Facebook grupu Nauka koja je sve veća i ima ih puno drugih, imamo pomenuti blog Paralaksa, blog Kosmotron, to je nešto novo, želim naravno i to nikada propustim da pomenem štampani časopis Odiseja koji je počeo da izlazi i koji večeras sam pogledam primjerke za večerašnje učesnike i to je jako da što pričam, znate. Ali, da ne govorimo o nama, želimo da pomenemo ovako veterane, su tu s nama o kojim mi u ovoj priči, dakle, izdavačku kuću Helix, dakle, od kako je Institut za fiziku svoje vremena počeo saradnju sa Festivalom nauke, u to doba negde izdavačka kuća iz Smedereva počinje da izdaje naučno-popularne izdanja i mnogi od nas su čitali razne njihove knjige, oni će imati jednog izvrsnog gosta početkom aprila meseca, reč je o talentu, dakle, piscu koga mnogi vole i koji je guru popularne nauke, bit će u Beogradu, bit će puno događaja na tu temu, saznaćete im nauci kroz priče kad, šta i kako. Bili smo dužni da im napomenemo, mislimo da treba da to nagovestimo, ali mene se zanima nešto drugo, dakle, a zanima izdavačku kuću Helix, da li ima neko večeras ovde u sali koja me je rođena? Pogledajte, zemlja je krugla, 365 dana, zahvaljujući tome je potrebno da obiđe oko sunca. Da li ima neko kome je rođena? Slobodno recite, mislim ne. Ok, da li ima neko kome je sutra rođena? Nekoga? Vama je danas rođena. Dobro. Izdavačka kuća Helix mi je poklonila knjigu o slučajnosti, crni. Da li ima neko kome je sutra rođendan? Ko je bio krenuo? Preko? Da li sutra? Preko sutra? Juče. Samo u budućnosti. Preko sutra. Zato što je zemlja ravna, da ne mogu biti rođendan. Dakle, kome je nakon sutra rođendan? Ima neko koji ima sreće. Ok, to svakako, kažem, obratite pažnju na događaje koje dolaze, koje su vezane za pisca, dakle sve 3 knjige koje smo podelili su Talebove, dakle prevedene su na srpski u izdanju izdavačke kuće Helix, naših prijatelja i partnera i
mislim da će biti zanimljivo slušati njihove događaje. E sad, kad su svetlo već upaljene, iako smo mi mislili da otvorimo još jednu seriju pitanja ovde, razočarat ćemo malo i naše sagovornike večera, zato što moramo da ubrzamo, jer smo jako dugo tu, koji ljudi stoji. Tako da sada imamo priliku da čujemo pitanje iz publike. Izvolite, slušamo vaše pitanje. Izvolite. Sačekajte mikrofon. Pa pitanje za sve, sad ne znam kome bi bilo usmereno, pošto još ne pratim nauku domaću, ali da li postoji uopšte ikakva inicijativa da se pojavi neko poput američkog Neil deGrasse Tysona ili prosto neki šarmantni, kako da kažem, pa ne neko ko bi stvarno želeo da se bavi PR-om, otvoreno nauke i da se prosto bori u popularnim šovovima bez problema i da mu je to profesija. I da mu je dobro plaćan sa to. Šta li to su neke ideje, inicijativa ili... Stane sve. Ne znam. Mislim da u ovom trenutku ne postoji, ali to je naravno dobra ideja, to je problem koji je otvoren i o kojem ljudi razmišljaju. Jedan od zadataka tog Centra za promociju nauke je, recimo, da se približe nauka široj publici, upravo na taj način, da ne mora biti jedan čovek, to može bude više ljudi koji, neki od njih vode emisije, drugi vode radio emisije, treći pišu članke, četvrti prave emisije i tako dalje. Tako da u principu budu medijski zastupljeni i da na neki način neke kompleksne naučne rezultate približe široj publici. Tako da mislim da se u tom smeru radi na tome sad. Ne znam da li je to odgovor na tvoje pitanje. Vidiš, ovo je stvarno dobra ideja, tako možda bi mogla da pitaš. Nekaj poput, da izvajam, poput... Ne govorite o mikrofonu, ne čuje s publika. Pa poput BuzzFeeda koji pravi u principu kao kratki klipove, animirane, ništa to ne mora da bude skupo, ali nešto što je kao slatko i shareable, da kažem. Naravno, to je super ideja. Gledao sam skoro jedan kratak klip koji objašnjava Novaković kalendar. I apsurdnost da je naš čovjek predložio taj kalendar, da ga jedna od retkih crkava pravoslavnih koja ga nije usvojila pored ruske, smo mi. Tako da je, ali mislim, hoću da kažem, u tih par minuta je čovjek objasnio kako kalendar funkcioniše, onako vrlo jednostavno. Što nemamo politiku da čutimo ko je šta napravio, a već sam pomenuo i Kurir koji je objavio ono ružnu stvar i ovdje smo za TV1. Dakle, ovo je inače koji je radio Mondo Portal. Prosto kažem, dakle, to stoji dakle inicijativa. Izvolite. Ima se oko učitelja, to je na početku bilo. Što Aristotel reče, ako obućar pravi lošu obuću i loše pripremi svoje šekete, Atinjani će nositi lošu obuću, ali samo će na tome ostane. Ali ako imamo lošeg učitelja i koji ima loše đake, to će generacije dobiti. Znači, moje prvo pitanje je dokle smo mi stigli u tom obrazovanju onih koji obrazuju druge. I druga stvar, mi imamo jedno spučkano ministarstvo prosvete ovog onog od predškolskog uzrasta do nauke, tamo su sve to udrobili. Međutim, mi smo 45. u onoj FNRJ, ili već kako se zvala DFJ, imali ministarstvo nauke. Zašto ne postoje borci koji se trude i bore da mi dobijemo ponovo ministarstvo nauke? Ministarstvo nauke postalo od 2011. Šta ćemo da uradimo za to? Mislim da je to jedan od okvira gdje bi mogli da se borimo za ovo drugo o čemu smo ovdje pričali. Igor, izvolite, mislim da pitanje za vas. Da. Pa zato što ja nimalo ne verujem u to da bismo neki problem rešili, treba da formiramo ministarstvo za to. Naša iskustva pokazuju da je možda veća verovatnoća da ćemo problem iskomplikovati nego što ćemo ga rešiti. Ali u svakom slučaju mislim da je kvalitetnije obrazovanje učitelja i nastavnika nešto što mora da se radi bolje.
neuporedivo bolje nego do sada i selekcija, naravno, studenta koji se opredeljuju za takve studije mora da bude ozbiljnija po cenu da uvozimo nastavnike, znate, ako nemamo kvalitetni, bolje uvezemo nekog, nego da damo to u ruke ljudima koji nemaju motiv, volju ni znanje da stvari predstave na najkvalitetniji način koji će angažovati i same učenike da o tome razmišljaju, da budu zadovoljni time kako vode dijalog sa svojim nastavnikom, kako razumeju, shvataju stvari, kako osjećaju da su prišli nekom dobrom modelu, nekoj dobroj predstavi koja će im postati kasnije neko znanje. Mislim da je to van svake sumnje, da je to slaba tačka, da tu valja ozbiljnije raditi i nadam se da će tu biti nekih pomaka. Sada je trenutno prioritet informatičko obrazovanje u školama i imat ćemo verovatno puno dobrih informatičara koji će znati malo da barataju sa informacijama. Ok, hvala. Imamo li još pitanje? Evo ovdje prvo. Pošto ste u nekom trenutku rekli da obično ove teorije kad krenu, neko stoji iza toga. Odnosno, šta mislite, ko stoji iza ovakvih ideja i zašto se to radi? U kom pravcu može da se nastavi? Ne mislim da stoji neko, nego prosto desi se to da je pogodan moment da se što pojavi na televiziji, pa i to, kao jedna vrsta zabave. U medijima, ne mislim samo na televiziji. I onda jednostavno to niko ne sprečava, o tome se radi. Mislim sad da je neko tamo skovao plan da sad forsira priču o ravnoj zemlji. Jednostavno, ta priča se pojavila, dobila svoj publicitet i onda nikom nije smetalo više. Od onih koji bi, sad postavljaju vaše pitanja, trebali da budu ti neki koji serviraju priče. Tako da mislim da je to samo jedna puka posledica činjenice, ne postoji nikakva odgovornost za javno izrečene tvrdnje. Znači, nulta odgovornost. Možete da kažete potpuno bilo šta, možete da kažete nešto drugo i u mnogo zbiljnijim sferama, a kamo u sferi, mislim, kad kažem društveno zbiljnije sfere, od ove kao što je ova sfera, odnosno nama zemlje. To je u principu potpuno nebitna tema globalno, pa kad se na bitnijim temama nemate nikakvu odgovornost što pričate u javnosti, tek ovdje nemate nikakvu odgovornost. Izvinite, ali znate da su danas ili juče ravnozemljaši krenuli na ekspediciju Antarktik da dokažu kako... Odlično, srećan put, pozdravimo ih aplauzom. To je isto pozitivan pomak kao i od dva momka što su uslavljala se. Znači, idemo sa dogme na neku eksperimentalnu programu. To je dobar pomak, naučnu metodu. Imat ćemo strpljenje da čekamo kad vidimo taj deo, ali s obzirom da je velik, sada je već... Sada smo čujemo pitanje, već je treba. Ali ima... Aha, može. Čujemo da... Dobro večer svima. Ja sam htjela da postavim pitanje u vezi istraživačke stanice Petnica. Da li imate neke programe za profesore, na primjer fizike, seminare ili tako nešto? To me već neko duže vreme zanima, ali nisam uspjela da nađem informacije. Nažalost ne. Dok smo imali neki aranžman sa ministarstvom da pre 15 godina, tad smo imali jako puno, negde preko 300 seminara namenjenih nastavnicima. Međutim, ministarstvo je ukinulo fondove za to i postavilo je zahtev da programi moraju biti akreditovani, da nastavnici koji prođu kroz obuku dobijaju određene poene, da su obučeni, a mi ne želimo da se parčamo u to. Hvala mnogo. Dakle, posvetili smo izvesno vreme pitanjima, nažalost ne možemo beskonačno ostati tome. Ajde, još jedan, ajde. Dobro večer svima. Hvala govornicima za
Ja moram jednu stvar da vam kažem. Da sam strašno razočaran svim tribinama večeras. Ja sam ljudi koji ne želi da bude ravnozemljaš. I nadao sam se od vas večeras ovde neki jasni, konkretni dokaz. Razumem? Kao prvo, može sad par pitanja za svakog. To je u jednom, na brzinu. Možete u jednom pitanju. Evo, sad ću na brzinu. Prvo za gospođu, izvinjam se. Verujem, ljudima koji su se bavili ovim, su dosadili najstrašnije ovi argumenti, radoste, tamo slično. Razumete? Zato što su besmisleni. Malo bolje proučite materiju. Gospodinu svaku čast, ne znam kako se zove, čuram se ovako, ali čestam na osu mladom gospodinu astronomu, šta da mu kažem? Pa ništa. Stvarno nema se šta da kažem. U nauci nema demokratije. Ja ću vam isključiti mikrofon ako ne postavite pitanje. Evo, pitanje za astronomu. On je bio najsiparičan. Recimo, ovako. Je li istina da je u nauci generalno faktor greške 2-3 katastrofa? Ne znam pitanje. 2-3 čega? Čega? Imate razmimoilaženje između teorije i onoga što opažate i eksperimentalno što ustanovljujete. I razlika u tome, faktor 2 ili 3, je greška 2-3 čega? 2-3 sigma, 2-3%? Čega 2-3? Ajmo ovako. Ok, da odgovori na vaše pitanje. Ne, niste mi odgovorili pitanje. Ne, niste ga ni postavili. Da li je to katastrofa u nauci? Pazite ovako, evo vam primjer za odgovor na to što bi trebalo da bude pitanje, a nije pitanje. Ja nemam ništa protiv da vi iznosite svoj stav. Nemam protiv izgovorene reči u kontekstu demokratije koju vi smatrate da je ispravan. Dakle, mi možemo, meni bi bilo vrlo simpatično da sedimo u kafani i da raspravljamo uz neku rakijicu i da vi kažete, na primjer, ne vi nego neko drugi, taj moj sagovornik imaginarni, da kaže, ja mislim da je holokaust sasvim legitiman vid političke borbe. I da to kaže, kad sedimo nas dvojica sami u kafani za stolom. Meni je to već reći, ok, ja se ne slažem s tim, navoditi tu neke razloge, primjere i tako dalje, on će verovati u to što je verovao i to je ok. Međutim, problem je kad mediji dođu i kažu, hajde sad da suprotstavimo dva stava, od kojih jedan zapravo počiva na neistinama, nepostojanju dokaza i izostanku želje da se prihvate dokazi koji govore suprotno. I onda u društvu koje, kao što je naše, vi imate dakle, sa potpunim odsustvom kritičkog mišljenja, vi imate razne problematične grupe. Kada vam izađe čovjek i kaže holokaust je ok, to može ima vrlo, vrlo loše reperkusije na navijačke grupe, na neke druge socijalne grupe i tako dalje. Dakle, ja ne govorim o tome da ljudi nemaju pravo da govore šta misle. Imaju pravo. Samo prosto to njihovo pravo mora se staviti u neki kontekst, u neki obim, s obzirom na posljedice koje može izazvati. Toliko. Znači, ne može biti demokratija na delu, svako čas. Ali glasnosti, slušajte, znači, zloupotrebili ste situaciju. Ja zloupotrebio, predstavljate se, sve ste pogrešno predstavili. A kako se vi zovete, gospodine? Za vas, George Smith. Dobro, gospodine, hvala mi. Drago sam se upoznati. Doći i reći, ja ću postaviti pitanje, pa onda uraditi nešto drugo. Po meni to nije u redu. Vi ste reći, ja hoću dam komentar, možda bi saslušali, zašto ne mislim. A rekli ste da, dakle, molim vas da se vratite s konfliktom, to nije majka. Ovako, dakle, hvala vam na pažnji i na strpljenju i za ovakve situacije. Želeli smo da čujemo, ali nudili smo priliku da postavite pitanje, nikako se javite i onda držite propoved. To prosto nekako meni nije smisleno, nije fair, nije u redu ni prema mojim gostima, koje stalno čak i vređate, a nije u redu ni prema ovako divnoj publici koja dolazi u ovako fantastičnom broju. Ja iskreno načelno mislim da slagali se sa pojedinačnim izjavama naših sagovornika, slagali se sa temom tribine, slagali se sa gospodom koje prosto imaju drugačije mišljenje i svakako je to legitimno da ga imaju i da ga iznose ili ne. Moj utisak večeras, a verujem i jednog dela ljudi, ste vi ovde večeras u sali.
Dakle, ovako impresivan broj ljudi koji dolazi na ovakve programe zaslužuje da prosto se osjećamo bolje u ovom gradu gde živimo i da znamo da prosto interesovanje za dalje usavršavanje svih nas uzajamno, gde možemo da čujemo jedni druge i saznamo nešto novo, da se unapredimo, je prosto neverovatan boost i za nas iz nauke kroz priče i za ljude sa Instituta za fiziku, a ja mislim i za sve nas koji smo ovde u sali. Ja vas pozivam, kao što uradim svaki put, da jednim aplauzom pozdravimo naše sagovornike, ali pre svega vas kao publiku koja dolazi. Hvala što dolazite i hvala što pratite nauku kroz priče. Sad nas već ima 27.000 pratilaca, možda nas bude i više. Sledeća tribina je 18. aprila u istoj ovoj sali, razgovarat ćemo o posljednjem danu planete Zemlje, koja nije ravna. I sada na kraju video koji inače puštamo pre početka svake tribine, dakle snimci Nase, pošto Nasa Gaj vodi celu režiju, snimci Nase iz Međunarodne svemirske stanice uz muziku benda Disturbed. Hvala vam, prijatno večer. Kaži, draga moja. Da pozdravim ovog... Pozdravim. Dobro mi je, tako. Tražio sam te jednom kao bio vas sa zikralom, nisam mogao da te dobijem da dođeš, ali evo, kako se možemo dogovoriti za kuću nedelju. Stigao prolet. Uzmi ovo. Ovo ima problem, ali ti ne ispadne ovo. Kamazan, pa ovaj papirči, pročitaj. Ovo ti ne ispadne. Ali ja te očekujem. Kad god doćeš, do 11 uveć kad god doćeš, svakog dana. Između 8, 9, pa do skoro povaca 4, 8. Ajde, dođe mi da pijemo lepo kafu. Da pijemo kafu i imam za tebe i pitanje neka. Odlično. Moraš nešto da mi pomogliš. Jesu se zvali ili... Ne. Ministarstvo, ovaj,
mislio će da uništi Arhimedes. Pričat ćemo to. Mislite tako lako uništili? Pa, i ti si imao na tome dopunio kad si bio vodnjik. Imao si jedan podaž pogrešan. Ali nisi ga ti izmislio. Da ćeš, ali vidite.